Od uvijek sam želio letiti avionom, a 2021. je godina kada sam odlučio to da skinem sa bucket lista. Trenutno dobijam šot kao svaki drugi youtuber koji je ikad letio ikada. Samo što ja prvi put letim. Ukucao sam sve svoje podatke. Processing payment. Fucking 4 eura za let u Njemačku i nazad. Mislim, bio bi glup da nisam uzeo. Ovo se dešava. Borujem se istovremeno na moj prvi let ikada i vjerovatno najjeftiniji flight koji ću ikada uzeti. Ovo je bio noćni let, tako da nisam mogao previše snimati i gledao sam Office OK. Ljudi su aplaudirali upravo. Tu. Nemam pojma gdje sad trebam ići, gdje me je baba, ali ja samo pratim druge ljude i tako. Završit ću negdje. Ok, našao sam baba Micu. A nisi mogu ništa da vidiš. Puto, a? Od aerodroma nam je trebalo još nekih sat vremena do kuće i napokon sam upoznao Lotija. Uopšte ne lajda tebe. Da, u Pozani je fucking ninja radnik. Zašto ja ovo gledam? Zašto ne mogu prestati gledati? Sada smo jeli picu. I sljedeća stvar što će se desiti je kitit ćemo jelku. Zaboravio sam kako se rekla riječ. Weihnachtsbaum. Christmas tree. Beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look in the 5 and 10, Listening once again. with candy canes and silver lanes aglow. Ok, završili smo jelku. And there it is. Schön. Lotti, geh mal zum Luca. Sljedećih 28 sekundi je posvećeno Lotici, tako da se sedite i uživajte u wholesome momentima ove kobasice. Wow! Ujde. Da, cool. What the fuck is this? Pozadina, wow. Ovo je bio dan kada smo otišli u centar Wormsa, proveli smo neko vrijeme u shoppingu. Slično je kao kod nas, samo što ima dosta puno više stvari. I like it, I like this. Vratio sam se malo na kameru. Ono tamo je baba. It's cool for kids. Oh, yeah. Šetali smo se po ovom festivalu koji je bio aktivan dok sam bio tamo. I mogu skontati je li ono robot ili je fucking Deda Mraz? Ja mislim da je robot. Osim toga ima ova katedrala. I tamo još jedna. Zamisli da je neko dovoljno glup da ode na onu stvar iza mene. Cut to me fucking going to this fucking thing. To bi bilo ono što ste trebali gledati, ali je baš tada ostatak vožnje cancel zbog safety problema. Ima da odem gore. U jednom trenutku. Kako se rekla da zove? Reibekuchen. Kako sam ja skontao, ovo je prženo rendani krompir sa pireom od jabuke. U stvari je jako dobra. A kada smo već kod tradicionalno njemačke hrane, vreme je za jedan stereotip. Hello, čao. Pomenuo sam da sam htio pretzel probati. Kad već stereotipišemo, hajde da probam. Ovo stvarno nisam očekivao. Bukvalno ima ukus ko što pići naše. Njemačka dobija poen. Stereotip. Definitivno. Worth it. Zato što u stvari jesu cool. Valjao je sve vrijeme dok sam jeo. Ovo čudo me gleda bilo. But you're fat. And you can't eat. Ok, jutro je. Sad sam si napravio kafu. Ali mislim da ću još malo izaći vani. Zato što ne znam tačno koji su planovi za danas. Hoću da odem do onih tamo vetrenjača. Vidite ono u Pozani tamo daleko. Ne znam koliko ste kroz video primijetili, ali ovo je moja tetka Anika koja ima jako fin Airbnb i također je frizerka. Eto te baba. Evo sad počinje frizura. Mali update. I like it. Thank you. Perfekt.
Pored toga, Anika također vodi vinariju koju smo posjetili. Sad sam u vinariji i upravo sam vidio ovo. So I have to record it. Oh my god. These barrels are bigger than me. Bukvalno se može osjetiti. Yeah. Znači ovo su stari, ovo su neki koji se još prave. Znači. Maybe we from here. And that's for who is this, you know? Yes. Nešto mi govori da jednostavno trebam iznijeti svoje mišljenje o ovom putovanju, jer iako sam relativno mlad i jako nov u ovom procesu istraživanja svijeta i putovanjima, mislim da u njima postoje trenuci koji jednostavno imaju moć da te postaknu da razmišljaš i čak da ti promijene život u neku ruku i cijelo tvoje razmišljanje. I ne brinite, svjestan sam koliko ovo zvuči cheesy, ali nešto mi govori da trebam u svojim videima i stvarima koje stvaram iznositi mišljenja i stvari koje osjećam. Jedan od takvih trenutaka sam uhvatio u svom dnevniku koji pišem tu i tamo kada nešto opet osjećam. Ovo sam napisao dok sam letio nazad za Banja Luku u avionu. Imam osjećaj da je ovo tačno. This feels right. Kao ja sjedim ko zna koliko visoko i pišem ovo. Zvuči jako bizarno, ali se osjećam kao da trebam ovo raditi. Sa životom, putovati, I don't know, experiencing life, you know. Ok, stigli smo na aerodrom. Inače, sam put nazad nikad ne bih uključio jer smatram da je beskorisno, ali ovo je poseban slučaj jer će uskoro svanuti i prvi put ću u stvari vidjeti sletanje. U jednom trenutku će se čuti kad samo da gas, evo ga. Tamo ovaj prozor. Ok. Hvala!